Wangalizi watukufu wa Hemvumba FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ajali nziro ijiri baina ya hele pare lalami languha ni madzamvumbari uhe ya nyuma milima ya mbajini aina ya Renault 19 ikayao ikaibali ya wandu kiasi ya wanadamu watano yende na udanguha haufanyenge ambao tono ikasibabu wende na ula waroho kamwendo angalia abandu mbabahandu wakao bandia le pare la lamilinu sha lifanye ngamba utono hausiha hauroha upareni usansi ni mapare zerjo mwambiani kaya lireme harma leko la mwembe linu nilo libiri harma yenzi ya inu bukao hau mahalani hunu bukao ndo rabira hausiha bofu gojon linda hausiha mahalani hunu kao ndo mwanao dumambia nikaya ula wanani zambishiha wandu wakoza haujiro nana bende na ula waroho amuradi wa udhibitifu kaundo rulonuo risari rambushiwa ya ukaya bende na ula waroho hizo bokaya wo do zapari haniha ama ya ilona udhibitifu mbu mzima vandu zambao hasala hafarikiana ne dunia muradi gamjuri samihe namna bukaundo rengewe mapicha au kaya nziangio nziro ngamonao wa mahalani bokaya onde ajali niwenda na ujiri ngambishia ukaya linu gari la ane karta grizi wiyo ngambishoka ioni haka mbude ya imani almuradi rakabati udhibitifu tsaula ukayo kirimrwa hulu gari la mahala hule libalia ye manzishi ya he karta grizi ya mahala hula yomkini sheke lihulwa ni wandu wa mjimrwa jina shaka tushinda rarambushiwa eba linula lomjiniho au chilomjiniho amanga tuna monisani baba mshondo na zefamiho ye number ya he ile gari hiyo ndio number ushile magali ya la kivitas ngamba numero de matricule sababu kalja ya he ile gari amuradi dumwambia ne ukaya amandeza zamba ngabwa farikiana ne dunia amuradi udhibitifu urasarlo nwa bahainu roho nzima isaila wa roho rahakar jashinda na hunga udhibitifu asaya baike ngazambishi haukaya mkini keba na kiliwaili ama izorlo na udhibitifu wandu wa izorlo na udhibitifu wakoza hauziro na udhibitifu kaba sabala wa roho ikao hafu sur place. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenyezi Mungu na mrehemu yamlaze bajema ekaito kangwa wangari nguna warehemu shezo rombe yao ike ezabira zibiri ikendi asa dukurulwa sha garombao Mwenyezi Mungu ya hifadhi ya rehemu honi ya kandi ya lawai roho ya ukarsari hundu dhibitifu ya ukaya rahisa wende na ula waro rimambia ndukaya inu aina ya Renault 19 sasa mahaka connection ikaitawa
mwenye ile gari ama wama ngujue mraka pasha vanu so no bosi vanu hosoni yofana na mwenye mamidi muradi vasabala wa udhibitifu wa ukabala wa roho ekasujuanga baike wanadamu wengi watamka ya ukaya waili ama udhibitifu lonuo mzima safarikana na dunia sha ngambishi hao ya ukaya wafarikina waili ama ngarjo mwambia ni ukaya mzima hasa vadingo ya dunia amuradi zori mwambia oni hakika le parebokao do languha ni mamili mausiha ni madzamvu mbari pare zero kabisa lenza verajin zero sibahizinji nana zongo heli ya ukaya haini mwende sajigari ya dalia gari hawira harma enzi ya inu hakika yuka harma khaufu na tomaa uli hondo zero wa henzi ya inu heli kaya o yamba ukaya ganzomru yake prudent halu hakimanga amuradi zorjo mwambiani na katianu linu gari la aina ya Renault 19 ya dalia ye nambar majana marandar na mengo mfukare BA 73 majana mararu na mengo mfukare BA 73 amuradi raha karjahunda na udhibitifu ewa nuanda hubi baike ngazambishi hao baadhi ya misha kana ujarita mke mji ikawa raha karati raha karjahunda na udhibitifu amuradi ngarjombao risane Mwenyezi Mungu ajele riwasili ho lapitali ya fubuni mahala ikaundu wasawa wasulishiwa iliri hundani na maelezo zaidi au jonana ne matwabibu warithibitishe ula wana nazila bukao doza parihana kunu do mwambia ne ukaya amande hali la mwambiani ridiri ya ho pareni au kaya gamkini haukaya baada wasulishiwa harma ila pitali ya fumbuni wala bukao dualo na moyo shange mkini hoya ukaya za moroni el marufi yani uliho do uziro wahi ajalinu yenda na ujiri na ningarjo monesani ulawana no mahala bukao de legari la kandisa zetambu yani de choc kiasi ya mentera kume hauru hao pareni ijeli wasili bahanu bakao lola kawasili go wakati ula garju hamba kiasi ya mentera mengo miraru kwenda mengo mine umahala bakao dola rudia Rimwambia ndo ya ukaya inu ajali nziro kabisa ya jiri baina ya hele pare la ni mamili mamba jini usihanyimadzi hamvumbari aina ya Renault 19 ikawa ibali ya nambari majana mararu na mengo mfukare BA 73 ikawa ikana wandu watanu ngemkini hao haurambe yorulona udhibitifu nde mzima safari kana dunia baike ngetuhumla ya ukangabo wasaya amuradi wabaki wakoza haudiro hadaraja ya tumampaka kama ndo angalia bandara monisani yenzi yo mahala ligari la kaubira shali jali remana na muyembetsa unu ngamone namna bukao de omuyembe unu le ko la halo la hao nenda na wajiha mtukufu ikayao ngasibazimana wanu urikanza rijue ulawana ni ajalinu wakaya ngambishoka ya wakati ya ajali nuenda na ujiri ninde matene mwa wasuli banu handani abengeri kanza rijue
namna ya jalinu ya kanda na ujiri namna jemtukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yani hukamba iligari hukuha wa mitaliona be tilamjini ile kama di 40 uhea sijata na mopara viria juju vale tiparsa mtu mzima alala vale ulawa mwenye muhu ahyohunu babo tije timwangaria timuheza hunu sinde twahensi vale nami tilambio kwenda nitahegari lijeluarenge babo wantu wale wakona mbamba logar la poha babo banantu waliotena harmel gari hanzari jwe ngamishoka ya ngabo ya farikana ne dunia zengoizo godithibisho yo mtukasi juarongo wa mbabale wafa ukabasa fabe wa mwiso rajaramrenga wo roho kelihidza roho be sifikiri mbaokas wa mwiso ikombade rajaramrenga. Mwenyezi Mungu jumrehemu mlazima jina. Yeba damu wasuli namna uhisi le gari wilo likana mnaje liremana na mahala likauha lifanya yamba utono yeba ani hujo one sana mnaje yani namna ligari la siha yani namna ligari la siha wa msifikiri mba yani ushoferi akwenda mbio haku babo atahahu brake kashinda brake anjia vani wakatangia vale antini ligari likauha maneli usona idamwilelo vale likauha teitinia heni ikela la monti balwa na damu wa koja wa jali ani ebandi waraya kaboju wakaya kaboju yeba hujwambia jemele saji magari harumanzia nziro hamanda inu hujwambia wa wende namdachi yani natoshinda dimbe mazoferi mana yani ajali ya ihumbo ayokashindi taliha be lazimani shoferi lazimani ake na intinia he angalie iligari na mnanda harumanzia ordezini ilazimani andre hobole ile ashinde angalie ya mabirie kombada wabinga owasili hosalama salimini hawakati komba inzia yambi marhaba menjinga roshil marhaba ulihonde maelezo zaidi kao wende na urieleza hamande namna renda na ueleziwa ulawana ne ajali nziro enda na ujiri na nyimweshi ile gari namna bukaya ondo la tafajiha alama ithibitisha ya hakika wanaja mwakoza hadaraja mpaka heli bukaya wo gambishi hao ya ukaya haura mbio kai zilo na udhibitifu mzima hasa Afrikani ya dunia na uombea ike wabaki wavuku ama getuhumlao ya ukaya mkini kenga bwasaya sha mali zaidi ngarjo mikani harma zihabar zatu zijao wama la rasuli ila balaghul mubin wal afwa minkum wajazakumullahu khairan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun.